Ngiyakwamukela kwiNgqongqo TV mawukuthi umusha kule channel ngicela ucindezele i-subscribe button bese uthena on i-notification bell ukuze makukhona ingqongqo ezikupostayo uzothola umlayezo. Ngiyathemba enjoy kule video, ngiyabonga. Bondlela kwaNongoma uSuthu ngibona abantu bayangena sebethe shaye bafuna ukuzwayizwela ukhuba eziphendulela njengoba ke nensizwa uMafejefeje ikhona. Khuzani mfowethu sikwamukele emsakazweni iNongoma FM. Ngiyabonga wenzani ngizwe nabalaleli ngibingelele nawo wonke umuntu nje othe wathatha ithuba umsakazo. Mafejefeje sikwamukele nawe emsakazweni, bingelela baba. Yebo ngiyamukela ngekholo basazi ngane nonke balaleli. Khuba uMafejefeje iyona nsizwe besikade sikhuluma nayo ngolwesihlanu ethe yakhala yalibeka ngembaba emsakazweni iNongoma FM ukuthi le ngoma ethi ijele isibukeka ngathi sishiyeke ngaphandle yona ekubeni kuyiyona mnikazi wengoma. Ngabe lokho lezo nsolo ziyiqiniso na? Ngaphambi kokuba siphele ngicela ukuthi ngaphambi kwephi yakho msakazi uyivulele live ukuthi lokho sizokwazi ukuthi impela ikhona Khuba kwi-page real inqubeko ndlela kwaNongoma uSuthu ngi-live njengamanje bangenile abantu bayabuka nje basikhuluma nje. Nazo wena kakhulu no uthatha ithuba baba uma anomuntu uyakuzwa Khuba, uyakuzwa. Ngiyabingelela ngiyayithoba ngiyaphinda okwazi ukufonele sobabili lokhuluma mayelana nalento. Akusho ukuthi ngiyamhlonipha ubaba Fethe shoyo noma ingoma cha kodwa akwazi ukwenza kakhulu ngoba ingoma adiyona ngokusho nje izinto ukuthi cha mhlampe nje khona ukubhideka okukhona nani okubantu abayimali yikho nasingoma uline wakho ngathi awumuhle kahle Khuba, angazi noma mhlawumbe ifoni ku loudspeaker noma kwenzakalani. Yikho ngathi angazi noma mhlawumbe abantu bona nabalaleli kanye nawe msakazi uzwe ngathi ingoma ziyafana na. Cha, okwesibili mina kamsebenzi no uluve uza kumina njenge-session. Okay. Akayona kumina uluve imember yeqembu. Uza umuntu njenge-session uza kuyena ufike umsebenzi usuwenziwe wonke bese wena uzo-eda izwi lakho. Yeah. Uluve-ke insizwe esebenza nokhohlwa ngokwenza kwakhe. Okay. Engicabanga ukuthi ube kuthiwa akhona amaswidi ayengatholwa uluve ehambeni wayengawase eqenjini akulona ngokusebenza ngokuziza. Okusho ukuthi Khuba uyasho ukuthi cha akunjengoba esho uMafejefeje. Cha baba njengoba nje esho ngakusho nje ukuqinisekisa izelizwa akulona iqiniso ukuthi ngathatha ingoma yomuntu. Angikwazi ukwenza lokho. Kade ngafika emculweni senginesikhathi ingoma mina ngiyayibhalela, angithathi ingoma yomuntu. Kuyihlazanyana futhi kuyamhlaza emhlabeni wonke jikelele ukuthi ngesikhathi sijabulele ukunqoba bese kuba khona abantu abasebenzisa abantu abadala ukuthi beseze inhloso zabo. Ngiyazi ukuthi bamabhekefethe into ayishoyo kunabantu abangemumva nje abafisa ukufeza inhloso engezinhle ngoba wayena ubaba le ngoma ngisho seyichaza ngosami yezwa nje ukuthi akungisho kodwa nje ukuhlangana naye. Baba uMafejefeje akwesize kuwe. Baba uMafejefeje nangu uKhuzani ecacisa ukuthi akunjengoba ubeka. Umuntu wakahle uKhuba ngiyamhlonipha futhi ngokukhulu nje ngumlandeli wakhe futhi omkhulu. Ngakho-ke engizocela ukuthi umphendule khona msala. Yep. Awushaye le ngoma yami iqede njengoba ikakhulu yaziwa nje uthi uzofika lapho ethi obe washela maqhubeka awashe konke nje lokho engikushoyo lapho
awuyithathele nje izithile egcineni ungayithixwaze ngoba phela manje uzogida manje umhlabathi uma ingoma yaziwa eyami ithwelitsha wami ishaye nje yonke yaziwa khuluma ngasepatheka mhlawumbe msakazi ngizocela ungangeni emlonyeni komuntu omdala ngiyakuxolisa lokho yeah ngizocela msakazi ngokukhulu ukuthobela akunankinga nokubamba ucingo yep ngicela ukungidlalela ingoma kababa uMafetshefetshe ngoba kakaze ngiyizwe ngisezwe nje ngabantu ofisanyana awungidlalele le ngoma kaMafetshefetshe ethi umshado awulonitshele bese emva kwalokho udlala le yakokhuba ethi umshado awulonitshele besalungisa nje producer bami Khuba ekuthini sikwazi ukuthi siyixoshe njengoba mina ngingapha estudio 1 bona base studio 2 basalungisa ukuthi sikwazi ukuxosha ingoma kaMafetshefetshe mhlambe njengoba ngolesihlanu sakhuluma naye ubaba Mafetshefetshe khona elinye iside ayilichaza ukuthi kunomntwana wakhe okuyena owathatha ingoma wayidlulisela kwabanye mhlawumbe Mafetshefetshe awusiphindisele lapho usicacisele kabanzi ukuthi iyiphi lengxenye eyathathwa umntwana wawusho ngaleli langa lesihlanu ukuthi uyena wathatha ingoma wayisa ngapha Khuba kade ngicabanga ukuthi uzokhumbula ukuthi side isikhathi sengoma yaphuma yeah ukuthi lokho benokubadida ngisho abalaleli baze babuze ukuthi kade uhleli kuthokela isikhathi uluve ungangasekhaya uyingane kabhoti ubhoti ujama yeah so mina ngihambile ngaya kwaShiyazane la uperforma nabafana bami kwakukhona abantu ngabona kwaShiyazane into engiyibuka ukuthi bayenza bayithatha le ngoma yami ngefoni manje izinto zisendaweni eyodwa yabo yikho-ke mina lokho okwenze ukuthi ngingakwazi ukugijima noma ngizwa ukuthi le ngoma hayibo ingoma yambhekelele ukuthi ngiyikhulume ngingakhulumile noluve ngoba angizwi kahlani angizwi noluve angizwi nokuba angikho empini eba ngifuna kwenza ukulungisa isicabo le ngoma ingoma yami njengoba nje ngicela ukuthi awungidlalela le ngoma iziphele ngoba manje ibe ngiyadideka ngendlela ukuthi hayibo yonke into kuphela sekuyefana lento ingoma yafana nengoma yami akikuthi mhlawumbe kunjengoba ukuba esho ukuthi khona abantu abangisebenzisayo angisebenzisa umuntu mina anguye futhi lento abalaleli abagcina sebethi ngenza ukudabasha angizodabashe mina lento inosifakazi okuqanda ikhanda nabafana bami ukuthi le ngoma akiyo ingoma engiyicula mina ngale ndlela le abayicula ngayo yomasana i-acapella music lento ngoma ngingoma eyiningi engiyicula ezi-acapella kade lento ngaqala ukuyenza mhlambe baba Mafetshefetshe nje uselapho yini ofisa wena yenzeke njengoba uyasho ukuthi awulwi but waphumile obala wakhuluma ngengoma wathi ithathiwe wathi awusatholanga ngisho nokuncane wathi kunomfana obukade ukhulume naye wathi yena useyahamba useThekwini wabona ngathi manje useyabaleka kulento benivumelane ngani besivumelane ngokuthi uzongixhumanisa mina ngizoxhumana noKhuba wanginikeza inamba kaKhuba uma ngabe ngifonela inamba kaKhuba ayiringi nathi legcina kuba enothunja abaningi wanginikeza yona ngathi ngafonela sengathanda ngathola ukuthi akuthumani ayikho nomdefitini noma ikhuluma konke lokho ngathi ngicabanga ukuthi nobana wathi jika inkulumo ngongela mina ngitshelile ukuthi luke ngizofika nayo ingoma la engayibhala khona mina ike futhi ngifike nabafana engicula nabo ngoba vele wena lento uyazi lento kade ngayibhala phela bakhulele ezini bayazi vele lento uyayazi manje-ke sebaleka besengithenda ngokuya eThekwini kanti mina ngithengisa kuye yikho-ke konke lokho okugcine sekungigika idayi angikwazi manje uselele ebhithini ingqondo yikho-ke sengisize ngikhuluma kanganga ngithatha izinto ngale ndlela esengithatha ngayo ngoba mina sefuna vele sikhulume kahle nokubuza mina ngileqiniso lokuthi le ngoma ingeyami. Okay babu uMafetshefetshe akwesizame producer wami kwesidlale lengoma Khuba ngizocela nilalele kunizwisise nawe ubaba Mafetshefetshe iziphele lengoma bese siyabuya ke sinizwa niphawula nobabili asambe ke producer Sense
abazali bethu sebeyajabula olarala 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 nibaphatheni kahle makhona benu bafowethu nibanika uthando olubafanele ningabahlukumezi nakancane nje nikhumbule ukuthi umshado wisibusise sihle esivela kubaba uJehova siyakuzwa mfowethu siyakwethembisa zobaphatha kaShamakoti bethu emakhaya olarala 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 bomamezala amadodakazi enu mamukeleni umakoteni njengelungelisha lomndeni ningampenduli isigla olarala 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 obeziwashla magakubere nokuziwashla obeziphelela magakubere nokuziphekela obezithezela magakubeke nani nokuzithezela olarala 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 sabawunolehleka-ke olendlebe uyozwa ngihambe niyekwambe niphika izinto engingazazi kade ngawuqala umculo mina babayike anikhomente futhi nginezwa Khuba nomafetshefetshe yebo Khuba uyayizwa ingoma Yayizwa. kuthini okwakho ukuphawula Khuba nangu umafetshefetshe khuphuka ngaloshuni Khuba usekhona Yabe ngibuka ngithi bamafetshefetshe manje sibonga wakabani. wanqobe Awu mapholo komkhulu. yebo Awu futhi cha ngiyakuzwa mapholoba. Iyona le ngoma uba mapholo bathi ngithatha ingoma yakhe. mina webamkhuba uma uzongitshela iqiniso kambe mina nawe sawe sabonana yini mina angishongo ukuthi wena uthathe ingoma yami kodwa ngithe abafana bakunika ingoma yami Sengisho ukuthi ke baba umapholoba iyona le qedwe udlala emsakazweni. yebo bekhuluma ngokuthi umshado uma umuntu esifazane esemshadweni uyafana nomuntu osejele uma kuyikuthi ugqilazekile kodwa mina Hayi. ayibeki ngembaba ukuthi ijele njengoba wena Oh, yebo yazi kade ngilalela le ngoma msakazi. Ngithi ngizoba mhlawumbe inhlamvu ezithi ngiyobe ngingayibophi mina bangibophi ifindele emshado. Ngithi ngizoba inhlamvu ezithi uzungamgadi mkami angekho ejele. So noma ngahamba kuze kusekuseni ngiyobe ngekho ejele yeah noma ngashada ngiyobe ngekho ejele. yeah Ngithi ngizozwa mina ingoma enalezi inhlamvu zonke lezi engiyishoyo. yep Kunalokho ngizwa nje ingoma acapella eshawa ubaba uMafetshefetshe afani nje nakancane mfowethu asisukudlala ngabantu emhlabeni afani ingoma futhi ke azifani lokhu ngempela
hayi ukuthini yabona uma ngabe msakazini uzofike ngicule ngemali ngithi anginamali kudala ngisebenza kanzima imali angiyitholi aqhamuke nomnye umculi athi asivukeni bafowethu siyosebenza imali sondla imindeni aqhamuke omunye futhi athi njengamanje mina senginemali kodwa ngakhula ngingenayo imali ngisokola angeke uzothi labo bantu bathathelane ingoma bacula ngemali bonke kodwa-ke le ngoma kababa umafetshefethe ingoma yami nengqikithi yayo isekuthenini umshado ulona iy'hlele ngisho ungabuza noma ubani uzokuthetha ukhuzana kuye usho impalana nothi umshado ulona iy'hlele uzokutshela ngalokho nje ngeke umuze ezokubuza ngendaba zokuthi umakoti kuyisigqila azikho lezo hlamvu engomeni yami ngicela lixolisa mhlawumbe ake phinde mhlawumbe kuzanywe kubhekwe enye indlela hhayi le hhayi akuyona le mhlawumbe ake bezame mhlawumbe enye indlela mhlawumbe bebeyingxenye yokuthi bephushe lo mkhankaso ake bephinde futhi bezame omunye umculi bebukwenye ingoma at least kodwa hhayi le akuyona kuba mafetshefethe nje mayala okwashisayo ongenankinga nakancane yona nje beyizwa kodwa hhayi bese kuthiwa le ngoma ayiculayo mina ngicule ingoma yakhe 100% wrong kuwukusulaza kuyahlaza emhlabeni jikelele kukucicelela phansi igama lami ukuthi ngikhona nje mina ngeke iy'ngoma zabantu kodwa futhi le ngoma okuthiwa ngiyayeba akuyona le nto lena is very serious ungayithathi kancane is very serious ukuthi njengamanje ngikhuluma emsakazweni mina ngimise yonke into engabe ngiyayenza ngizokhuluma emsakazweni okhuluma ingoma ongesiyona iyona le ngoma eshawo kwamafetshefetshe ayifani nakancane. Ngiyakuzwa Khuba, asize kuwe mafetshefetshe sesivala. Njengoba umuzwa ukhuzana umfo waMpungose esho impela ephika kulalela umhlaba wonke jikelele ngisho omdala impela isilo samandla wonke okuyisona esavula lo msakazo silalele indlunkulu ilalele uyaveza uKhuba ukuthi nenhlamvu ezikule ngoma azifani kuthini okwakho ukuphawula sesiphetha nje. Mina ngiyamuzwa ngendlela asho ngayo kaba akwenzeki yini la emhlabeni ukuthi ingoma ufike ulizwe ebese nithi hayi asishintshe kanje akuthi uyabona nje uyafana ukuthi bona bathi laphana yomuntu abatheka la ekhawusa zoqhubeka phela kodwa mina ngithi obeziphelela usazoqhubeka ayiphekele akukho kumnabo obeyiwashela usazoqhubeka ayiwashele afani lo obethezela ngesoqhubeke nembona bengakushoke lo yini lento uma besifisa sokhuluma nje kuphela angisisani mina nokuthi uKhuba uyahlonishwa yamfuthi ngomunye umhloniphayo phela manje abafowethu bawuthi okunye sibuye sikubuke ukuthi naye uzozama ukubhekela into lakhe for isithunzi sakhe mhlawumbe sengazi ukuthi sigcilela phansi bakuba mina nkonde sigcilela phansi isifunda sakho negama lakho futhi angizoze ngajabashe mina ngikhuluma ngento engaziyo ukuthi ingeyami engayiperforma konsiyazane abantu bebona uyabo labo bantu lokuthi kukhuluma ngaye uLuve ingane yami nguya kuyena uLuve lowo washe uLuve wathi ingoma yabhalwa uwe kakhulu wathi umbiza nje umfishalisi ukuthi vele uqedile ukuyibhala ingoma ilokho angitshela khona hayi ukuthi lahlangana nayibhala manje bemina ngithi hawuLuve uyithole kanjani le ngoma ngoba ukhona ukuthi omunye umfana babathatha ingoma zami khona wathi nge-laptop sengilibala nje igama lakho manje engishona ukuthi ukhona mina vele unganetheki yesithi ngikhotisane nawe ngikhotiseka ukuthi hayi mina hayi ngiyakeseka-ke nje bathathi cha uyabona nje la uma bheka nje le ngoma yami ikhuluma ngomshado nawe ukhuluma ngomshado sikhuluma ngomuntu wesifazane umuntu wesifazane osuke umuntu nje wesifazane osuke egqilazeleni ukanje abanye yazi ukuthi bakhona emshadweni kodwa bahlalele iy'ngane kahle kahle ngaba basafika ukubona basemshadweni abanye futhi sebehlalele ukuthi banenkinga ukufika bethini emakhaya ngoba uma bengabuyela emakhaya lokuthiwa emakhaya lento edlula umende kasenazo abatholikhuluma manje-ke lokhu
Okushoyo ungaba umbono wakho nje ngendlela owabuka ngayo kodwa mina ngiyazi ekujuleni komoya wami futhi hayi ukuthi njalo le ngoma into ebhalwe manje lento ibhalwe ukuba mina ngiyazenzela lenganeseka khona ukuthi kuyeke ukukhuluma kanje ngoba lokhu ukukhuluma kwami nawe kanje kukhuluma emoyeni kanje yikho ngizogcina kuqovizwe ebese kuthiwa mina khona abasemva kwami khona abangivushayo ngiyazi futhi ukuthi lapha komasitanda nina nikabele mina ngizobathatha umntana khona emthemba kwabo abangivusha akunjalo dedelani mafethe fresh endele club yakho nimbona mphinde futhi uyibonele wena yesaje umafethe fresh oyibhala khona mina ngiyawenza lo mculo wenu lo engenzayo lokho amasitanda ebese ngenza i-acapella ngiyajabula-ke futhi ungakhuluma ngabe uveze ukuthi uyazi ukuthi i-acapella le sitanda lengishayayo mina Baba Mafethe angiyilwi nawe ku ngiyakuhlonipha ukungohlale kuhlonipha ngithi mina lengoma ingeyami ngoba futhi ngiyakwazi nami ngeqembu lami kodwa ngicula mina nge-acapella ungezwa njengoba sicula lapho ngase ngibhatani ngoba ngaba ngithengaobheka basamazi base bethi hayi isho phela ngoba njalo abalaleli abalandeli bakho babethi wena uzofonda wase wacima leli khethanyana elidisatha uzobhedela ukhuba wethu kuba mina ngiyazi ukuthi ngokukhuluma kwami kanje sengumuntu vele ongabanyama nambani kwabanye abantu ngoba sengathi ngishambalaza iqhawe lapho angiqonde ukushambalaza mina ngikhuluma ngento engazenzela mina yona phela into yami angitekayo ukuthi saniphathi ngawuneseka Baba Mafethe Teke laba ndimale khona ku ukuthi ukufitani selo mfana wami wanaba futhi engenzale ngakhona asho ukuthi uyena owaletha ingoma kuwe cha angisho lo kodwa ngithi understand mina ngithi ngizongiphathela ukuthi hayi ngoma yafika nobani kuwena lapho ngishintsha ngale ngithi ngoba ngithi umasana yophela le acapella mina yiyo Baba Mafethe ngenxa yesikhathi kumele siye endabeni ngibona ukuthi singakhuluma kube kade ngoba abantu abaningi la babuza ukuthi wayibhala ngamuphi unyaka ukhuba wayibhala ngamuphi unyaka wayani kwaSambri kuyo register ingoma yakho noma uyanga ezinye izinto ezibuzwa abantu ikakhulukazi la abanye bakuveza njengomuntu ozenza ucabashe la enkundleni zokuxhumana mhlawumbe angunikeze kuba amazwi akho kuphetha namhlanje hayi sengakusho athi uma ngabe kade usempini uyolwa impi wayinqoba kuqhamuka-ke zonke iy'nhlobo zey'nselelo ey'suke seyizokhweshina ukuthi uwine kanjani ukuze mhlambe ukuwina kwakho kungezukuba namandla lawa okufanele unikezwe wona ngizama ukusho ukuthi ngalokhu bekuvele ngiyilindele iy'nselelo ey'njenganalezi ukuthi futhi-ke baningi baseza baqalanga kuye uMafethe kuqale kwasukela nje uDatrice kwathiwa ingoma yakho kumele ubale uDatrice wathi hayi le ngoma mina ngiyenza ngoba sengize ukuqhuba sengikhombisa nginami ukuthi ngiyayithanda baningi abantu sebeyishintshile le ngoma bayenza ngendlela abayithanda ngakhona uMafethe kakanayo ingoma ayenze estudio ukuyenza njena nje acapella mayisukuyetulela ngaleso sikhathi kuphela uyibhale nje phansi ebhukwini yonke le nkulumo kade eyisho iqala-ke ngilithole namhlanje ukuthi enkulumeni yakhe ayibhalile ngoba ngangisho ukuthi ingoma ngoba ingoma akakayini usayibhalile enkulumeni yakhe ayibhalile kuvele nje ukuthi umakoti lingamizi ukugcila kade ebhake iy'tini akaqhubeka abhake iy'tini qhubeke apheke ngisipela nje-ke leyo nkulumo nkosi yami leyo nje kuphela hayi ingoma hayi ukuthi umshado aloliy'hlele cha ngifela nje lo phithanyana yiwo lo ngenze azokhuluma namhlanje la emoyeni sengizama ukusho ukuthi baningi-ke abakhona njengamanje abakhuluma lokhu nalokhuya ngokuwina-ke kwami ngokunqoba-ke kwami vele-ke bayebethi ingoma uma isuke iyihithi inyakazisa umhlaba kanje ihithi-ke le enyakazisa umhlaba kanje ngoba kube kuthola ingoma ibekade hlukanise nyaka ngabe nje asibani mazi bamafekefeke ngazi ngoba ingoma
isihlukaniso unyaka ihithi-ke vele iyayile kanjalo ngiyakuhlonipha bomafekefeke qhubeke nomsebenzi wakho uye phambili kuphela nje ngidele kunako umlayezo nje osengomeni ngiyaxolisa kakhulu bamafekefeke akekho umuntu wanginikeza ingoma akaze nginikeze umuntu ingoma ngiyayibhalela ukuthi njengoba ngibhala ngacula ngento umqondo fana nenkulumo yakho ngoba eyakho ngithi njengoba zichaza ukuthi iseyinkulumo awukakayiqophi isesebhukwini so-ke ngiyisela lokho-ke ngiyakuhleleza kumuntu omdala Khuba siyabonga kakhulu isikhathi osiphe sona emsakazweni Nongoma FM. Siyabonga. Mafetshefetshe siyabonga kakhulu nawe wakho ukuphetha ungathini kubalandeli bakho? Ngathi mina kubaba ukhuba uqinisile ukhuluma elimsulwa iqiniso uma ethi angirejistile ngathi nanokuthi uma uya kwaSambro uphuma ubheke ngaphi vele vele mina ngisehlathini lezingoma ngidlala la emakhaya angazi lutho ngendaba zakwaSambro khona ngiyazi ukuthi izinto ingoma irejistwa kwaSambro uma ethi vele useyinto engibhale nje vele nabo bathatha nje abafana ngoba bazi ukuthi bathatha nje into yomuntu vele usehlathini vele kuphethe zabantu abasehlathini bafowethu ziyathatha Siyabonga kakhulu Mafetshefetshe ngicabanga ukuthi mina nje okwami engingakusho ningamaqhawe ami nobabili nginganibiza njengamaqhawe nobabili bese ke mina okwami engingakusho ukuthi mhlambe baba Mafetshefetshe kungakulekelela mhlambe ukuxhumana noKhuba ukuze umsebenzi olandelayo mhlambe nizokwazi ukuthi uregisteke akufundise mhlambe nemigudu okumele ulandele ukuze umculo wakho nawe uzogcina ulandeleka. Ngiyabonga kakhulu lokho uma ngenjalo hayi ngoba mhlawumbe ukhona izinto ezihambile nomhlawumbe ngikuze ngizozamaze batha kwathema cha angikho la Khuba ukuba ngicela ukuthi usukana namhlanje kuya phambili engacabanga ukuthi mina khona la engena khona mhlawumbe kule zinto zakwaMaskandi nami ngiyawudlala uMaskandi kodwa futhi awuresistile anje ngingapha mnyenzile ngayithatha kodwa le manje angirejistile ihlele futhi estudio khona imali ezashoda ngayo vele ngekho kwaSomelo ezabala zabanzima babu ubona ngitona amaphoyisa singakwazi ukuxhumana ngendlela ngibambeleka lo ngoba vele nje ngitota kanzima Khuba akikho ukuthi ngoba ufuna ukuhlambalaza igama lakho noma mhlawumbe ufuna ukudicilela phansi igama lakho mhlawumbe ukhona abafushayo bethi waphethe awuthamisele ithuba ukuze udiscoye igama lakho cha angikho lapho wahamba umsebenzi ungabatshena mina abantu la ngathi mina umuntu wangifana njalo ayogcina ushayela unyaka kuyoba ukuba ngenxa yezilapho ngoba ucula kamnandi kodwa hayi ukuthi mina ngiyisithe kakhulu mina bonke abaculi abakhona akekho umculi engingabuyi yangizonjayo yonjani ngiyalalela nje mina bese ngigambana nosungami ungatshela mina msakazini umube ngathi mina ngiphethe akapela ngiphethe uMaskandi ngiphethe kubili baba Mafetshefetshe sengivala nje Khuba uba Mafetshefetshe uthi akayazi imigudu mhlawumbe ungafisa ngenilanga ukuthi umlekelele ekuthini ukurecorda kwakhe igcine kuzingoma eziphuma ezifika nako sami ngiyacabanga ukuthi uma engasho ukuthi nalisebenze ahamba ngayo eze ngedirection ethi ngicela usizo lokurejista ingoma ngamlayela nje kahle kamhlopha ikonsethi encane engamdilida even noluvi futhi ngamlayela ukuthi ingoma berejistwa kuphi uma kodwa le athi yakhe eseyiculile ngoba uthe akakacu hayi le ngoma kahle akahlakaza ayicule wayebhale nje ebhukwini kwingoma mhlawumbe asazoyicula waqaleka-ke naye ukuthi uKhuba ubeyithobile kanjani le ngoma bakwethu angibonge kakhulu Khuba nakuwe baba Mafetshefetshe ngibonga kakhulu isikhathi enisiphe sona emsakazweni ngicabanga abalaleli nabalandeli benu bayaphenduleka siyabonga kakhulu ngibonga kakhulu nami